Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Патруль программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Одна просто куришь, да? Да. Ну, а ты не знаешь, что ты куришь. Чуть-чуть. Зачем вы тут снимаете? Зачем снимаете? Начальник говорит. А? Пройдемся с нами в наркологию. Камеру уберите. Мы уже здесь час стоим. Камеру уберите. Хорошо, мы проедемся, уберите камеру. Уже без тух пойду, отдельно не нужно. Сатайн чакыртып. Спасибо. Патрулдук милициянын кызматкеринин айтуусу боюнча, бул жаран Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунааны Эркиндик көчөсүнөн башкарып бара жаткан жеринен токтотулган. Текшерүү учурунда кайгылуучуларда айдоочу спирт ичимдигин ичип алганбы деген шек жаралып, наркология борборуна алып барууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу ага макул болбой, жол сакчыларына баш ийген эмес. Менде видеода бар бай. Бизге тиешелүү патруль болуп. Иә. Жоқ, тиге екен, машинаңыз отыру. Жүріңіз әдеп. Жоқ, айда бар. Камераға алып қойсаңар, а? Жігіттер? Алып қойылы. Тек отырасыз машинаңыз. Включим беріңіз. Машинаға. Нет, можете так. Не понял. Так, эвакуируйте его. Эвакуировать, все хорошо. Разница какая? Сейчас, подождите. Бәкем не лайын, кетірдің? Кімді? Мен тут почему все? Байкасы. Сопротивление оказывал. Сопротивление оказывает, я не был. Я не был, было не было. Да? Машина түшкө. Мен не был. Yok, men göçede başka olmasın. Ben göçede ben trafik. Şimdi çaktır bulduk. Ozrasınızda вроде жақшылы келіп қалды. Мен өтіп қалсам. Ал коньяк түскені көрдім. 90 тысяч жүргеніз. Окей. Ақыл сізден албаймын өте мені қойды. Не бұл? Телевидение? Жендерге көзгесін. Жендерге көзгесін. Айдоочу наркология борборуна барууга макулдугун бергени менен унааны айып короосуна эвакуатор алып барсын деген талап койду. Буга макул болгон инспекторлор унааны кайтарып турууга башка экипаждан жардам сурап, айдоочу жана жанындагы жүргүнчүсүн патрулдук унаа менен наркология борборуна алып барышты. Bizim portal sayede, portal. İlk 977'leri kanat durur. Önce Moğol'e koyuyor. Sensörden kaçırmaz. Sensör içine alalım. Sen tırnakta. Bakın seçim çıktı. 210. Hazır 215. 215. Narkolar vardı da o zaman maşinasını karaydı boş olsun. Почему снимать? Вы не снимайте. Вы не снимаете? А что он ходит, если он не снимает? Что, вообще, что ли? Я что, с собой паспорт буду носить ночью? Не паспорт, а удостоверение. Обязаны еще. Удостоверение у меня в машине осталось. Что теперь? Надо же было сразу сказать тогда. Сразу производим делюсь. Маш надо... Сообщи.
2 минутта үйлеп болыңыз, ошо мен чыгып кетейин. Алан үйлөгүн жарабайт. Үйлөгүн штация түгөйт. Ой, Эжеке, сиз тетек отуруп үйүн. Той тарафта. Иә. Так, девушка, что вы пили? Реакция пошла. Только что я коньяк пила. Только что я коньяк пила. Коньяк пила. Только что. Я вот так могу. Так, как фамилия? Не ДТП у вас? Нет? Ага. Пила коньяк. Так, шабу отрицательный тест. Ребята, расписывайте журнале, да. Наркология кызматкерлери айдоочунун алкоголь ичкенин тастыктап беришти. Аталган мекеменин жыйынтык кагазын алган инспекторлор айдоочу менен кайра унаа турган даректи көздөй бара жатканда рация аркылуу унааны кайтарып жаткан экипаждагы милициянын кызматкерлери машинени айдап качуу аракетин көргөн жаран кармалды деген маалымат түштү. Эмнеге болсун машина? Жерде болсун, да? Алло. Ой, сол мындай бар. Солға қойды, ең түтті. Бұл еме деген да, 59-77. Өне оғалды біз тамам. Жаңағы шеге машинада 2 аяқ айды. Көрсө айдоочу менен чогуу келген жүргүнчү наркология борборунан машиненин ачкычын алып, такси менен кайтарууда турган унаага келип, айдап качуу кетүү амалын көргөн экен. Так, Могул, эми момдай. Что ты делаешь? Я хочу просто переехать. Я же тебе сказала, мне права нужны, блин, просто. Я из-за этого ключи дала. Все, танышпызсыздарга, бул танышасыз. Если чёл давайте. за рулем вот. За рулем. Все, мы это оформили, давайте, не волнуйтесь. Когда мы остановили машину, за рулем вот Эдешка сидела. После того мы четвером, вот телевидение тоже приехало. Нанна, скажите. Наркология бардык. Наркологияда бар болду. Көрсө. Байке, сизге кеткен болбойт, байке. Вот кетпейт. Пассажир эмессиз. Кетпейт. Деген водитель. Байке, бака туруп туруңуз. Айтып эле го, отур айдап болбойт. Что ты делаешь вообще? Идиот, ты? Эжеке, Эжеке. Такси менен расплатиться, да? байке, наркологиядан барып, бияка такси менен келип, андан кийин кетип калам дедиңиз кайра машина. Нет, не за рулем, Не понял. Я же пассажир, да? Не, машинаны көтөрүп алып келдиңиз бияка. Я же пассажир. Кандай? Я же Байке, в пассажир. данный момент были пассажир, нарушитель вы. Хорошо. Как нарушитель оформлять? Не, как водитель, вы же берди мен айдап келдим, мен токтотдум. Хорошо, поехали, наркология, оформимся, обратно как пассажир. Сейчас. Как водитель. Ваши, Хорошо? да, ваши Не документы. против? Не против? Эдешка, Мы не против. водительское удостоверение, я здесь регистрировал. Сейчас я дам, подождите. Спокойно. О, водитель, айдап келдим, машина. Жо бул машинаны кое беребиз эмес. Протокол түзүп турат. Бул биздин элесмен кетет. Не надо тянуть меня. Да, еще, да, 2 саат экенде. Подожди, а? Эй, бакыняларга бер. Иә, бакыняларга. Бакыня. Ключи. Ключи от машины дай мне. Тошта толук класста калганча. Байкеси, атыңыз ким элесизби? Жок, жок, отсыз, бир сүйлөшөлү, байке. Атыңыз ким, байке? Кимге эмес Мен машинаны айдадыңыз, эмнеге? Я хотел домой отогнать, вот здесь. Рядом. Тетерде токтоп турган машинаны бияка айдап келесизби? Мас болот. Көрсө айдоочу менен чогуу келген жүргүнчү наркология борборунан машиненин ачкычын алып, такси менен кайтарууда турган унаага келип, айдап качуу кетүү амалын көргөн экен.
Ичин тарсаңыз? В смысле что-то? Включи. Зачем? Включи атақан. Зачем? Я на нейтралку поставлю. Я сама поставлю. Если вы дальше поедете, другой штраф уже на вашей совести. На нейтралку. Я на нейтралку поставлю. Стоит? Нейтралка қойылды. Азыр шықсын. Жүріп тұрасыз? Бүткеннен кейін. Мақсат жауап қалады. Аяғын басқылап тұрайын. До конца бросаем, до конца. Иә, нейтралка қойсаң оны жөнесі істеп, ал артынан барасың. Неге? Мен мұны айдауды. Сізді машинаны өстіру. Осы, сізді машина екен, а? Жүріп, нарқылай қалып, осыны машина мас болу, айдауына қоңыз, байқа сұрамыз. Мастарын айынан көп күтіп болады. Кім? Кім? Унааны мас абалында башкаргандыгы үчүн бул жарандагы айыпка жыгылды. Автомашина айып короосуна токтотулду. Emniyetçilik hisseler. Emniyetçilik hisseler. Bildim. Данная машина Toyota Prado ехала в южном направлении по улице Еркіндік. За рулем сидела женщина. Келіншегі отырғанда алып келдік, тексердік. Чоғы келген, ісменен чоғына жолдашы чоғы. Ісменен келіп бияқтан тексереміз. Біз тексеріп отқанда бияқ таксименен кетіп қалдық. Таксименен кетіп қалып, бияқта келіншегінен шықты, мас учурунда машина жатып баратқан. Бияқтан болса, жолдашы қайда машинаменен, тұрған машинаны эвакуатормен алып кетіп кетіп қойып, қайда үйіне айдап қашып баратқан жерден қайда қармалып отырады. Ошоның кесепетінен жерден келіншегіне де штраф жазылып жатыр, жолдашына да штраф жазылып жатыр.
На бумажку. Қағаздың үстіне қой. Айттым ғой қағаздың үстіне қой деп. Бул айдоочуну инспекторлор Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде токтотушкан. Бирок баарлашуудан кийин баңгизат чегип алганбы деген шек жаралгандыктан текшерүүгө наркология борборуна алып келишипти. Шундай. Эки полоска берем. Эки полоска берем. Сколько этот подал на него, на инспектора? 500 тысяч? Ну. Вы тогда снимали или нет, когда тот один? Кровь мы брали, нет? Другие снимали. Кровь? Кровь брали на пришлось. Ты раз куришь? Положительно? В смысле куришь? Где? А на что? Где? Одна полоска. Куришь, две не куришь. А у вас сколько? Одна полоска. Одна полоска куришь, да? Да. Ну, а тут не знаю, что ты куришь. Тю-тю. Нет, вообще я не курю. Ну ты что? Да. Я еще не полоска телесная. Домашний адрес. Республиканская. А. Республиканская 8. А, негде Байкал, Білдіңдер, иә? Сізге түсіндіріп берді ғой. Екі полоска бұл чекпейді. Көлбаева 18 ай бойынша келгенбіз. Бұл жақта теге çalған адамның телефонын алып қойсын. А что? Даже вот даже хоть бы намек был. Даже нет. Когда были последний раз? Ақшада идет. Ну как, с чего это? Мы же не сами нарисовали. вообще Моча ваша. Даже сигарет не курю. Моча ваша. Да? Ну, я ношу, куришь, сигареты не куришь. Мы напишем то, что увидели, а там уже ваши проблемы. Бұл жерде болды. Филин шуақта держал внимание. Мен өзім болып едім да. Ошон үчүн мен айтып тұрмын. Айдоочунун баңгизат чеккени тастыкталган соң инспекторлор унааны айып короосуна токтотушуп, айдоочуга мыйзам чегинде 17.500 сомдук айып пул кагазын толтурушту. А бұл келген кім азық? Зарядный братан. Башка экипаждагы тартип сакчылары рация аркылуу мушташты токтотуп жаткан учурда жарандар тоскоолдук жаратып жатканын айтып, жакын жерде турган кесиптештерин келип коюусун өтүнгөн. Мушташка катышкан жарандар 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын номер 5-шаардык милициянын бөлүмүнө териштирүүгө жеткирилди.
Каждый ничего сначала. Каждый пол. Не болып кетті айтсаңыз? Биз кетип бараткан учурда 2-3 тарап болуп бири-бири согушуп аткан кезинде Понятно болуп кетти. согушуп аткан түшүнбөстүктөн болгонбу бул? Бири-бири тоскоолдугуна жаратып бири-бири менен согушуп аткан учурда кармап баарын тип баштарынан алып келдик бул жерге. Қайсы еже, бұл еже бе? Жок, бул эжеке менен мал эжеке. Экөө мұшташа Бул эже, эженин башына согуп салган бар. Ошондон баштап экөө согуп. Мен чыккан жокмун. Сен жамап турган бала да булчу. Жок, бирөөнүн столуна барып отуруп кетип калышчу. Столун буна. Мен деле антып коюп келгенче силер кылып атасыңар. Бул. Эспонтойн неште ошону болот деп. Алар мыздан биз алып. Ал кешесте айтпаган мен айттым. Мен көрдүм. Сен жооп бер. Мен тап бересиң ошого. Ошо баландай бересиң. Мен сен столунда отур. Сен столунда сен неге чогот эжекелеш? Өзбек жок. Неге жылдамсыздар байкелер? Эшиктемейсиңер. Силер азыр 15-те турасыңар. Акырын сүйлөшкүлөр. Жок, сүйлөшкөндө биз жерге туруп сүйлөшкүлөр байкелер. Мен унчукпай, мен күнөө, мен Жегенин күнү. мен просто менин Пивосын алып кетти столунан көтөрүпчү. Анан пивонун үстүнө кой берди. Не сурабайт тура эле да. Не сурабай алып кетет. Анан футболкасын жырттан ошондон мушташ башталды да. Сен жаныма жүргөн мал болчу. Ал Сен жанына сен столуңа арч бала, камераны карасаң. Арч бала сөйлөп, сен досуң өкүл балам деп сүйлөп Сен аткансың. деген тиги өкүл кызым деп аттың. Биз бул мен тиги кыз болуп туруп Жок, бул мен ушунчуле барган мен тааныбайм аларды. Ана негизи Мына мен досум, Не үчөөбүз неправильно кетип калдык. Жок, өндүстөн кетик биз. Мен бирдеке дедим. Мен эжеке бирдеке. Мен Эжеке байкелер, не кайра айтып кала берет. Баласы биз бул төртөөбүз отурганбыз ага, анан бул мунун дос баласынын тигинин кыз экелди ана. Ал жаш балдар мен жашмын. Анти булардын мен эже деп туруп мен сиңип. Тек койчу Беку. Анан тек кой сен, не бургачы? Жок, Мага боруң ачпаган. балдар го, кыздар. Анан Ошону айтып атам просто. Просто ошону көнүп калганда Беку. Мен биринчи жолу мен айтып мен көрүп калсам мындай жерге келип отурдум. Столдон таанышып калдым мен. Жана өкүлата өкүлөне коем деп Төртөңөр отургандан төртөңөр отурганда мен сыйлап мен акчам бар эле, мен сыйладым бул бар. Биздин отурган столдо пивону алып кетип салган. Ар жакка туруп туруп Мунун баласы деген Ну, короче, кимиңер жазасың. Жазбай мен бул эже жазбай эмес да. Кыз жазасың. Жазбай мен Чыргалбек. Сен азыр мыяктан талашып чечилбейт да. Силер самый главный бияк чечет азыр. Ооба. Уже келдиңерби бияка? Значит, бияка эмне деп сурайт силер? Бияк сурагиле, кимиңер жазасың. Өкүмөр монтуг жөн өзүн ашып жүргөндө бияк эч кандай толук жок. Бияк сурабы, айтып бергиле. Сен как болор, сен өзүңкүн айт, бияк айтат. Туурабы? Менде канча свидетель турат, ал айтат. Болду, все ошону эле. Анан эмне ызылдашып атасыңар? Болду. Бияк толгон. мен пивону алдым. Болду эми аны тияка айтып Эле жакшы. Мен сени Бул жерде 8 теңге.